Thutha wa makiria mathaa 10 igoti-ini ria Milimani Ekuirwo mirongo 28 magitika thitango ikuhinga 10 cia ngukumio ya muigana wa ciringi mirioni 468 iria ni imwe cia bilioni 9 ruhonge-ini rwa NYS riu meguthie na mbere kuhoria curu rumande nginyagia tariki 5 riria magacokio igoti-ini. The accused ought to know all the charges facing them by now. Ekuirwo aya makigayukanio kuri Arume mahingiritwo njera-ini ya industrial area na atumia matirithie thiko njera-ini ya atumia ya Lang'ata. The particulars are that on diverse days. Mwandiki mukaru murugamie wira Lilian Omollo akiremererwo thutha wa kunyitwo ni thiurura na acoka kuguthukio thibitari-ini wa Kenyatta rungu rwa ugitiri munene. President Kenyatta kiuga gutiri kuhonoka rucamio rwa watho guku akihita kiria kiyitwo no nginyagia gicokio. Wale watu ambao wataendelea kucheza na mali ya umma, mali ya wananchi, wajue siku zao zimehesabiwa na ni shida watapata. Tumesema ya kwamba kutoka sasa hatutaki kusikia mtu akitetea mwenzake, ati mtu akiiba anasema ni kabila langu, ni dini yangu ambaye inadhulumiwa. Wewe uliiba peke yako, chukua msalaba yako peke yako. President oho akiroreria matari makoretwo makigiritania na mithingi ya gikabira uko akiuga wathani wake ndukuhinga ritho nginyagia ria maugumitie mbeca cia muingi maikio ngono. Mali yote ambao watu wamechakua tutahakikisha imerudishwa, ndio itusaidie kujenga barabara na kupatia watu maji kulingana na vile tulikuwa tumepanga. Siasa duni ya kugawanya watu, siasa ya kutumia kabila lako kujitetea na wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi na utafungwa na utalala jela. Ikereka ria mbere ria thitango iria ni hamwe na gubanga njama ya wici, kunyitana kwigwatira indo cia muingi, kwa gutia wabici ya muingi undu mwe na wici wake hinyeritanyitwo kuhithuria kuria milioni 468 cia nywereire kagera. Ikereka ria kere mabengi maria manyitire itemi thogora-ini ino magitanyo kumurikwo. Nginyagia riu akaunti cia kambuni 14 iria irekwo na akaunti cia arugamĩrĩri acio kĩũmbe cimoko-ini ma thirikari. How are these banks? Sasa mimi nikienda kwa bank saa hizi siwezi pewa pesa kama hiyo ati nichukue tu nibebe na magunia, na sisi tumesikia before na sasa tumesikia tena. What is going on with these banks? Why are they able to give this kind of money like that with no questions asked? Na aria matane kinya igoti-ini muthenya wa ira ni marutirwo mukana wa kwiniana kuri ruhonge rwa DCI mbere ya thaa thita rucio ruru rugukia. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Mwaura wa Ndung'u.